Kickboxing haiba event asi lakliba 2028 ta pangtokriba Olympic ta di so na yawar ni haiba ki thajaba di laire India gi oina sahi ani ni toba national game da gold medal phangagadi akoi February gi tang manga kuding gi state ki thak ta pangthokpa sanaroi sing gi numit ana da dum akoi dum laukre ma ga sanaba thabam ma pi Masih kita mulai letest Jiribam siap. Adversary confident. Sigi sigum laba International Women's Day ka mari na pangthokpa Fit India Week bagi Bharat ki putimakta asi Fit India Women's Week ki part na hoina Women's Self Defense Training Program Bharat ki state putimakta sinbathung na pangthokli Bharat ki state putimakta sinbathung na pangthokpagumna Manipur da su koi sai center sing da pangthokadaba program asi karigumba kutong sa da bakra leibadagi Wako India Delhi dagi koi Jiribam district da sinbagi ayaw pipre padagi Vidanagar Sport Complex asi khatpagi kutong sa ba da pangsabari nasigi International Women's Day celebration on 6 March sinbagi di 8 March ni International Women's Day se adubu International Women's Day ka mari lenana Fit India movement aitana koi Prime Minister Narendra Modi ji na August ki tang 18 2019 da Indira Gandhi Stadium New Delhi da hoki ba tu gumba Fit India movement aiba program asika ta chathar koina asipa ba Fit India ki tungan ba event tungan ba program ya ma asipa ba lep tan chatharakli adu ke part moina sahi ki su asiki Fit India Women's Week hoki ba tang ahum dagina tang papat ba da pangthokadaba tukundaba Fit India Women's Week koi week sima da koi program tungan mayam legre wa asigi tang taru kasina koi ki nupi macha sing da self defense training pi bagi atugumba program atuni self defense training program asi koi Fit India na sai sport authority of India ki tang da koi ki Wako India Kickboxing Federation da haiba program asi koi da Wako India da sinarakpadagi Wako India na mo koi ki state da leriba affiliated body sing da hai program asi ma state sing da pangthok na bagi da makta atuma na sila kiba Fit India movements ki kickboxing training program ni kickboxing ki matang da ajitang tamjan ge mayam kickboxing haiba event asi yam daw na hojik thawgalakliba Olympic di chandribra sa lapagi perspective yam saw na leiraba dum laba event namani kickboxing asi ko 2018 dagi ko India da atu ki matik ena ko Santos Agrawal ko ki Wako India ki president Wako Santos Agrawal ki using makada ko ki sai India ka Advanced Sports ka yang kusang dana sa lamat ng dakoy lakliba 2028 ta pangtokriba Olympic ta di so na yawar ni haiba ki thajaba di laire adu mayam matang namin nasi kickboxing haiba event ase akoy ki taekwondo hara khong na yama sanaba boxing hara kun na yama sanaba judo hara kana kra na ba thanaba kickboxing sa di combo kawa thinba ani mo ki jak banana coordination laigadaba adugumba event ni masiki event asi da sanaba matamda ki Pi masa sing as fitness atu ki matan hinatani fitness like lagadi a sound body has a sound mind hai ko na koi body is a sound mind na mal da koi me puting ki exercise ya kati to matok tai maramatuna nomada minit mga nagnagatara ko ki light tam liba mai roi sing na ko ki kickboxing bak sana ka su sita ka to liba warming up kante movement kra kante asi se koi awra ka di koi aksang pa na liba da atu ki mati kana mo ni ko atu ka kickboxing natabida ko project se nupi singse yamna utong tinang oiba mi kutingi pa na cover da dogi paper da newspaper da electronic media sing da wi metro city sing da nupi sing sa ta pa biwat binai hai ba biwat binai sing sigi kajik ta wer su atok na na ba women's kita self defense training program mati yang mayawi kana ba si yang puta labi nasi hai ba ba jaraga lagi kino da sa ta person da thank you Yan bagi JD Kumar Singh President Jiribam Olympic Association, the B. Swamet Singh, District Youth Affairs and Sports Officer, Jiribam District. Hello India, gold medal of Pankhabe, Mingo in Palabada. Why Lakshmi Devi? Big hands for Big hands for Anne Latsenbi, athlete of kickboxing. She is a very qualified participant for Yogasana sports.
Khelo India da lagi ta karwa pandra lakhabi NG Prinsila Devi guy Punjabi your handpicked Kamimba she has received 2 silver medals in Khelo India 1 silver medal 1 bronze medal in the national Miss Wang Lembi Khelo India da gold medal ni Lobirati national da 2 gold medals 1 silver 1 bronze and international level 2 gold K. Sinkheng Ambi 1 gold medal and 1 bronze medal in Khelo India and in national level she made 1 silver medal and 2 bronze medals and in international 4 gold medals and world championship participation in Italy in Sukhumvit she has made 1 gold medal in national level 1 gold medal in national level medal giving up. Thank you so much all the dignitaries, all the respected imperaties and Sanaba haibasi hujiki matamda tuki matik yamna maru oiba ama oile kickboxing haibasi self defense amadi national ki thak international ki thak da medal lawra matung hujik olympic da su yaurpagi damna uba ma laktore sa olympic da yauro matung da di hujik lairiba khoi ai ishamna lairiba youth affair and sports hairiba department asida india gi oina sahi ani ni toba national games anama laibasi national game da gold medal phangagadi akoi february gi tang manga khuding gi state ki thak da pangthokpa sanaroi singi numit ana ranan pangthokre da dum akoi dum laukre maga sanaba thabam pi aduga Asian game participate tawragana assistant director gi post direct akoi dum hek alakpaga dum keno tawruga cabinet ki ayab lawraga dum assistant director direct akoi hujik job pi aduga olympic ta kaigma participate tawragadi hujiki keno assistant director haiba post da post tarane jeki sports promotion na thamije sai player sing dina sanurga aduda akoi gi keno tawroi magi interview tawroi khail tawroi direct point tawroni aduga olympic ki thakta yauragadi deputy director ki post ta ijo post nipan hapaga thamme adugi makha tarakta joint director ki post ta post mari amaga ai basing ji jo igi mangdal lengsin biniba sanaroi sing jina amna kanna honaraga olympic ta yaurukadore olympic ahan be yaubasida kaigumba performance to phajalaga aduga medal porkoma madi hai ba job sing ji facility lai habisi jo mayamda thanganjabani opponent da itu bagi poin pangkat kita kalah mani ada yang sih kita pun Apoy na si na kickboxing hai sana sida akala dito sa amana event kawin ding event na sida asana hulay kewan logik amadi full contact kasi sahi tarani pani mataki sana rin sila sanay aduga hai ba sila ba uniform na sila point fighting Line, amadi line konten ko ba masana ako sa sanay.
पृथ्वी से अकोई लेनिबा पॉपुलेशन सिदा अकोई खाइबोक अमदी नुपी न ओइरबनी नुपी हाबसी तायंबान से सेमदा नुपी के चौबा थौदांग लई अदुना नुपी सिंग बुइकाय कुना बुतुना मालेमगी मफम खुदिंग मक्ता इंटरनेशनल वुमेन्स डे हाइना पालन तौरिबनी अदुगा मरी लेनना अकोई की इकाय कुना जराबा श्री नरेंद्र मोदी नसु अकोई की नुपी सिंग बुइकाय इकाय कुना बसे कदाय को इकाय कुना के हाइबदा हौजी इंडिया की वांग हवा पार्लियामेंट अखोगी इंडिया की मरुइबा हौपुरिबा सिनुपीनी द्रौपदी मुर्मू हैना अदुगा इनौ नौना गराम हांता कोई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर सिसु काई नजरबी रेखा गुप्ता दपीदना अखोई नुपी सिंह वांग थाकदा थांगती अदुना अखोइना तौगदबसी नुपी सिंह सिगी यामना तंगाई फदबसी पुक्सेल सेंबा थमोई सेंबा थबक खुदिंगदा यामना लिंगजेन खाना थमोई सेना थबक तौबा मचंगी अखोइना सानाबा खक्ता नतना नुपी सिंहना हौजिक लौरिबा रोल सी
politics da business da sana khona bada mahai loisangi lam kaya da aikoi nupi sing si manjin tha bada aikoi su achawa saruk amam lodana malem sida prithvi sida manipur sida aikoi jiribam sisu adugumba thongdang ama nupi sing na lauri habasi aikoi upang thokpadu aikoi punno mina gadabani isa sing yam kanu hono nakoi ngasi medal purakana ngasi ujabada ukoi ngasi pikiba medal si tareni asidagi hebok talon pa sing isu mayam ama laini bani aduna nakoi na hono dana puraiba medal se medal ni hana khangano nakoi ki career da nakoi ki punsi ki lambi da adugumba asauba mana amani hana khallaga nakoi na tungda lakadaba nakoi ki punsi ki lambi da su amani nakoi na taujariba sana kona bagi lam si da sune nakoi manjin thana achauba amadi gold medal kaya lodana jiribam awang mathang da thagatana jiribam masakta pada chogo thongda ama loba ma goyu ha ma phamasi aigi maige tegi haijari Okay, first line, focus. Define pattern. Okay, arm up into jab. Jab has to be mark verb form. Aku kan orang lain mark mesti bantu jab oleh kau. Aku dim tambah kita tambah cross. Oh, jab tambah itu semua. Right hook, left uppercut, right uppercut. Okay, ready? Jab, jab, jab. Kau satu kali jumpa. Ready again? Jab, jab cross, jab cross, cross jab, cross jab, jab cross. Okay, macam apa option sih kau? Jab cross ada hook option sih kau? Ready? First line dah, anak teman kita ye mau juga macam tu sih kau. First line, jab cross hook. 1, 2. First line tahan tahu gaya beli, beli ye mau. 3, 4, 5. Jangan ni kau, yang benar tahu sih. Ready, jab cross hook. 1, 2. Tumrau marom. 1, 2, 3 marom. 3, 4, 5. Okay, jab cross hook kau ni kau. Jab hook uppercut. First line ang tawag ni, ito ka kaya pun na kombinasi. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, may pun kombinasi kau. May break si. Jab cross hook. 1. Hook kan tu. Kadang. Ayo kadang. Jab cross hook apa kena kau? Jab cross hook uppercut. 2, 3, 4, 5. Pasang tempo tu kau. 1, 2. Ikut angkat 3, 4, 3, 4, 5. Okay, thank you all.
K.I. Sanaki Devi. Em Channing Kongwi Tanu. Maruana, akwai Indiana leba mipum kudimaksi akwai fit oidaba yadi habagi mipum kudimak fit oiba taradi India masana su fit oire matik jajare habadu modu nabagi pandamda pangtharo ki badu ba fit India movement gi manung janna ngasi fit India women's week asu pangtharo bani maruana akwai kudimak Bharat ki nagrik haibasida manung chalibasi nipa amasung nupi animak loinam ku chanmanina nupi gi saisida su fit oidaba yadi habagi wakalon sida ugalakbani rajniti ki thak su nupi singi chatung pidaba yadi habagi ajoba chatung pidaba kan hodari bani akoi gi jigyes ki warula su kodokrabaduni akoi gi india gi manunga nupi singna prime minister oiba president oiba adugi sumatakta akoy waki state oriba Manipur sida nupi sing lawriba thogam sigi maru ba kaya ma padigra bani oina khanga ban nupi sigi mathoda maru na muksu aina mung sida aina hena haning bani kai no ha batar gadi akoy na leriba akoy Manipur state sida leriba dipa masu nupi sigi ani si yengdor batabda nupi sing lawriba thogam sine heda akoy di Manipur ko na di akoy hena chawa na kali chana ba hiram da nikhangde economic line da nikhangde economic line da nikhangde honor basi society ko society da honor basi nubi ne hena yam activities pakok ka kali sanna harap ko amu jeng si lai lai na cultural program da ngai re then chana ko na ba ngai re yagi national games ka nubi ne lawri ba medal se basi na di par lo medal se ki basi ya me he chana basi da su medal macha dipa sing je chana ba kai je wali have na tab lai ba structure se yang ka da india ya to pa bio chana ro sing se structure je ko da and sene ora ka da mara ka da akoi di structure se kra niyam bo we na masi ki disadvantage ka lai ba di junior stage pa di sub junior pa di junior pa di stage pa di medal macha dipa di ani ma ko na la ko dengan ana ba na di ko ta ne senior yo ka da sai di height di William Laibana, say for example, Hanabada basketball, haro, volleyball, haro, Hariba Sana Masana Singida, our was weak from Java Lay. Adra, Adugi Wapanina, Ipagi, Sakshu, Hanabi Samakra, Haiti Habanataba, disadvantage club of Mana, medals of the low and Kali, the biggest side of the Madu Kenabasi, they are later. We Maruana, Sai, Hanaiba, Lauraiba, Medel, Project Sanada, Iran, Koba, Manipurida, the Pantokiba, National Games, Jarkana Pantokiba to the Manipuri, Hanagi, Laiba Rain, Hande Yakwani, Adu, Sauro State, Sitting in the Rogadi, Manipura Tariba, 11 version ago, Okchuk Chopan at the Hanging. I don't know, Hariba, Sanabagi Land, Hiram the Kande, Jago is a cultural Kande. Akwai maruana akwai Manipur da mutadi akwai nupi sigi chawa thogang se masi yamna lei aduna akwai amka su hena fit ko henda ba yadi ha basine ko na ko thami basi